ibhadi manje zokwehlela lithola lifuna omunye umuntu onebhadi enizohlangana naye. Akusilona ibhadi likaSiqiweni, ibhadi nalo wasisi lamanizana naye. Kuyibhadi lakhe. Nakuyo uSiqiweni kuyichilo lakhe ukuthi athanda nomuntu kanti kuzothi mase kufanele uNkulunkulu uthi akamlande ayomlanda naye. Akusinto ababeyihlelile kwabendlela yothando. Ngendlela abebethandana ngayo bena lwasisi bobathola bela. Ngathi mina wathakelwa ngamafutha omuhle wayini uhlalela ndlela ngimhleka kwakusekuhle bezwanga losisi besazi sonke kuxoxa naye ngilana ke ngihamba nabafowethu ebesicula nabo uginga bayazi abantu uSiqiweni bebatshela thina kwesawuka manje wake isawuka besuke shayela lekhe ngengoma lehamba kulungile ngoba ke sokunje Siqiweni mfowethu uhambe kahle bantu bakamsomo inselele niphosela uBhejane kusuka manje anilele akusiko lokwenzekile ningabuki lokho kukhona okunye okungale kuBhejane nikusukumele lo nikuvale la ekhaya kungaphinde kwenzeke uSiqiweni akusiko lokhu kwalosisi lo ukumthathela ngizoma lapha kodwa umuntu osaziyo ngesizulu akusiyo lento yalosisi le uBhejane mncane kakhulu besihlala sihleka ngalo ukuthi abantu bafuna bathi bhuti ke nabathi ngimina wayebona Inyonemhlophe uBhejane ngomshaya ngiyeke ethi ngibona insizwa ke ebehlala naye ifika ngisho nasekhaya ngoba umbhemo obekhuthele futhi bengasiyona intombi iyakhe kuphela lena amakhoti uBhejane bokuyisoka konke ngasekhaya uBhejane kunentombi zakhe kufuneka sisazi ezimthanda lena angazi ukuthi ke bengingaze kuze kugabeke ngani yibo ngithi ibhadi zifana neliyo mawuzo lenyazwa imoto ifuna omunye udriver onebhadi yodakiwe ngalelo langa enizothi manihlangana bese kuhlangana namabhadi nafika ezwayo so ke ngenye indlela ngithi dudu umndeni waka Msome nina bakomndaya naseyisizweni zonke sephukile ke isibalo sethu besehlanzeni nje nabo sodudula lapha ethe ngodlala ingoma nami Inyonemhlophe ehamba nathi futhi ubekhalisela kakhulu ukuthi indu usezokhumuka kuyo umuntu obesondelene naSiqiweni uyakwazi indlu uSiqiweni mina ngiyorobe nje wathi yena bese sezokhumuka uSiqiweni bese sehlala ekhalisela ethi imbangela izitha simkhuthazayo ngoba phela besimthandela bona ubuqhawe bakhe siyazi ukuthi thina siqhosha ngaye lokuyona ngqole ngakithi phakela siyabonga bhuti omdala ukuthi uqhamuke la ngakithi ngabona na Facebook wawubhalile ngiyabonga kakhulu umsizwa ke ilento oyenzile ngiyakhumbula nihlabana naye insizwa ikazi izizonde nginsizwa mawasala mawawena wawena naye ke futhi lo mfowethu uSiqiweni ubengananzona medlale nawo uSiqiweni ekhaya mina okwadlala nobhuti wami omdala osashonayo naye ubhuti wami enhlala yenza ubuya kuyena uSiqiweni kade ngibuka ivideo yabo nje kulezi nsuku bahlangana kakhulu benobhuti lakhe kodwa uSiqiweni befika ekhaya alale ahlale sidle naye uSiqiweni bengathathelwa iplate la ubesukuma ekhaya ayolubeka lapha emsamo ngendlela ukuthi kade kusekhaya ngisiza zakithi ngithi dudu ngiyafisa nisiphe ithuba semidlalele uNkulunkulu Siqiweni ngoma ngiyabonga